Ready. Hambai, Dr. Sari Kaham. Pula sekarang hambai maya paro, ini JS ni chairman Taipan, Vijay Devar Masano. Ini boni proses, boni Taipan bai. Ini sini takut ini tiba hasil ini Hyderabad State of High Security sama ini di sini ini lakma ada kamu ni bising tiba saat kansa Hyderabad di sini ini sing 2 दिन dura-duri aja. Waisa polis tu sana thanglayo, waisa airport thanglayo, dah ke waisa hospital of kayo po aja. Sing ini proses kayo ni bising ini sukses kayo malai ka. Ya orang tu sing manjak kayo ni sini 2 दिन proses lo. Sini general secretary tunggu warna bisu jamatia. Ini sini general secretary tunggu Susindra Devarma. Sini tim ni Sir Jawaharlal Devarma Sir. Yang tunggu sini JTJS ni President Sir Prakash Devarma Sir. Yang tunggu sini executive member ni Shaktiram Jamatia. Yang sini yang tunggu Cashier Surojit Sir. Dia angkut Cashier no Jamatia. Jadi sini ni asal lo sini JTJS ni hoci dia. Habak sakit sini tanglayu, sini takut lagma ari nanya, sehingga kalau ini sukses mereka tahu no embrace rogo lagi seng, program ini kan dia profesor tadi karena dia yang ini esar no, profesor tadi karena boleh jalan yang Hambai, sini di Prasat Hamzah Hyderabad, NGO tim dok no, deh, dalai Hambai saat bisanya. Bosno tu dulu sama ni bagai te proses rok bosno bebak no saur mani bising tu no samun kelajaka police station no te hospital te je postmortem timer rok obrok bebak no proses sumbai kya je tini je jeng tabuk sudora kungni sini tabuk sudora o proses no complete kaya o sanda dora ini kena kakalayo kena kungni digi tibor kaya sani sukang no tirprawo je tini mangkutri soginyai kene ini tabuk Chiranjit Devarmani mangkutri soginyai Dalai kena hambai je Hyderabad di Prasat Hamzah NGO timo tonggui subawi tongai taku rokote bang ma jaga ni Bangalore Kerala Chennai ni taku robo obono subah hormani tonggo borok busuno subah horka borok nopo belai ka hambai ma yapro oma haije sini di Prasat roktu tongko to ni dorawo subawi tongmani ba ga ngasno sajinai kita te dora dinai kini sar Prakash no bobo haija thani sar ni hambai mula sana